U najavi ove projekcije autor za Studio B objašnjava zašto je Mojsinjska gora toliko značajna. Na tom lokalitetu se nalazi 77 manastira, crkava i crkvišta koji datiraju iz perioda od 9. veka pa do 14. Tada su se gradili. Međutim, i mnogo pre toga su, da kažemo, neki naši preci naseljavali te prostore i gradili sva ta verska i kulturna znamenja koje su i dan danas tamo za ostavština. Sad imate od možda tih 77 manastira, imate možda danas 30 koji su pristupačni, nažalost, ostali su obrasli u korovi, tu već trebalo bi država da interveniše. Samo istvaranje ovog filma je i apel bio i na državu i da se proširi svest o tome da se sve te naše kulturne baštine koje se nalaze u stanju kakvom se nalaze, da budu prosto pristupačne najpre nama, a posle i celom svetu, mi zaista imamo šta da pokažemo i da našta budemo ponosni. Kad ste vi prvi put tamo otišli, kad ste prvi put čuli? Pa ja sam prvi put otišao u oktobru 2010. godine kada je praktično i dogovoreno snimanje ovog filma. Ja sam se osjećao jako neprijetno što nisam znao ništa o tome, pa je i želja da se taj film realizuje bila daleko veća. Koliko vam treba vremena do tamo da stignete? Pa znate šta, do tog lokaliteta imate od Beograda pa do, ajde kažemo, do tog Kruševačkog regiona nepunih 180 km. Znači, za 2 sata stižete do jedne svete gore čije bogatstvo je jedna takva tišina koja vam budi sva moguća čula i prosto to ne može da se dočara ni ovako, ni radijski, ni preko televizije, nego to ljudi prosto moraju da odu i da vide, da osete sve to kao što smo mi prolazili dok smo snimali i radili konačno ovaj film. Prekinula sam vas, tih 180 km je u našem slučaju, osim ljudi koji tamo odatle potiču ili imaju nekakve veze, su kao 1800 km za mnoge naše sugrađane. Tačno, ali da stvar bude gora, sami Kruševljani nisu toliko obavešteni koliko bogatstvo se nalazi u njihovom kraju. Njihova saznanja o tome su veoma mala i oni su imali priliku da se informišu kroz samo naše delovanje tada dok smo snimali film. Tako da eto, ne samo oni, nego i svi mi, pa i naši ljudi u dijaspori i mnogi drugi narodi će imati priliku da ovoga puta nešto više saznaju o nama. Kad sam otišao tamo 2010. pa to je bila praktično jedan obilazak Kruševca povodom jedne pozorišne premijere i upoznao sam se tom prilikom sa gospodinom Draganom Čakunovićem koji je kasnije u filma bio na funkciji izvršnog producenta, koji je jako pomogao da dođe do njegove realizacije i na čemu sam mu izuzetno zahvalan. I ja i svi protagonisti filma. Budući da je on u tom trenutku bio na funkciji predsjednika Skupštine Čičevac, koja je omogućila, da kažemo, neki onako minimalan, ali opet budžet bez koga se ne bi moglo da taj film bude realizovan. A konačno i Ministarstvo kulture koje je eto imalo sluha i u posljednjem trenutku nam pusti jedan deo sredstava. Marko, posle završenog filma, kakav vam je sad osjećaj? Šta mislite da je njegova najveća vrednost i šta se u njemu sve nalazi? Recimo neki od podataka koji može da privuče naše slušaoce da dođu i pogledaju film. Pa pošto je nažalost godinama kod nas prisutna tema o Kosovu, pa taj upravo taj kosovski mit se proplići kroz ceo film. Pre kosovskog dešavanja, nakon i za vreme. Znači imate čitavu jednu genezu od 1000 godina kolonije srpskog naroda i mnogih naših predaka pre njih, kako su gradili, kako su naseljavali, kako je uopšte smo gradili sve te svetkovine i napravili toliko jednu kulturnu baštinu koja danas se nalazi na tim prostorima. Znači imate jedan edukativan deo, imate istorijski, imate religijski. U svakom slučaju film obiluje jednim koloritom nekih, da kažemo, edukativnih stvari za koje ljudi do sada nisu imali prilike da se informišu ni kroz školstvo, ni na neki drugi način, osim ako su bili na Bogoslovskom fakultetu. Mada, reću još jedan zanimljiv podatak, čak ni episkop Kruševački vladika David, koji je nedavno, baš u tom periodu bio postavljen za vladiku Kruševačkog, nije imao sva ta saznanja o ukupnom bogatstvu Mojsinjske Svete Gore. Pa se praktično informisao onako brzo, instant, kao i mi dok smo radili. Tako da to govori o tome koliko mi zapravo ne znamo o nama, koliko malo znamo, koliko je naš duhovni
identitet i nacionalni zapostavljen i koliko se tu danas bavimo nekim drugim stvarima, a ono što je u stvari suština našeg postojanja, nažalost imam osjećaj da sve više bledi u nama. A ovaj film treba da nam to vrati, da skine tu prašinu koja je napadala sa tih naših misli, da prosto malo se prisetimo ko smo. Da bismo prosto u budućnosti znali kako ćemo da se postavimo prema svim stvarima. Beograd uživo, radnim danima od 3 do 6. Na Beogradskim talasima. Naša koleginica Nada Petronijević-Čović razgovarala je sa autorom filma Vrata Srbije, Mojsinjska Sveta Gora, Markom Dabićem. Vrata Srbije, Mojsinjska Sveta Gora, film Marka Dabića, našeg današnjeg gosta. Ovo je zvučna pozivnica da pogledate projekciju u okviru Beldogs festivala. Dokumentarnu građu ste zapravo zasnivali na putopisima. Tako je, putopisima, šta ću vam kažem, scenariju je sastavila Milanka Milosavljević, profesorka srpskog jezika i književnosti iz Kruševca. Ona je praktično koristila 3 ili 4 literature, a ostalo smo malo i mi putem saradnje sa Kruševačkom eparhijom pravili je tu neku dodatnu nadogradnju na celu priču i tako da uspeli smo napravimo čitav taj neki sklop važnih stvari u tih 32 minuta koliko film traje, tako da ja se nadam da nismo ništa važno ispustili iz tog perioda, a o tome može da svedoče istoričari i konačno naši pravoslavni sveštenici o svemu tome. Koliko je film verodostojna, koliko se bavi verodostojno tom tematikom i kolika je zapravo njegova snaga i važnost, pogotovo u današnje vreme. Od onoga što vam je bilo poznato, pretpostavljam da je svakako možda najpoznatiji lik Vojvoda Prijezda, je li tako? Jeste. Koji se ovde spominje? Ne znam da li vi znate, ali Vojvoda Prijezda, postoji za njega priča da li je Vojvoda Prijezda ili zapravo Todor Stelaća jedan te isti lik. I on je praktično imao delovanja nakon Kosovske bitke u odbrani grada Kruševca. Kada su Turci krenuli na okupaciju nakon Kosovskog boja, tada je Stalać praktično bio ta vrata Srbije koja su se branila od daljeg prodora gore prema severu. I u svemu tome Vojvoda Prijezda je imao jako veliku ulogu kojeg tumači naš proslavljeni veliki glumac Vojin Ćetković. Tako da, eto, to bi onako, to je jedna malo onako priča o njihovoj ljubavi između Vojvode Prijezde i njegove ljube Jelice i praktično tih njihovih muka koje su tada imali sa tom najezdom i opštim prodorom Turaka na njihov posed. Ali film se bavi pored toga i gradnjom Mojsinjske Svete Gore, kroz koju se priču provlače monah Isaija, koji je tada imao značajnu ulogu u dobijanju dozvole za izgradnju svih tih manastira od tadašnjih srpskih poglavara koji su mu praktično dozvolili da ceo taj, da kažemo, projekat sprovede u delo. Kako vi doživljavate ovaj prvi televizijski vaš film, peti po redu. Uopšte, u nizu svojih projekata? Pa evo sad ću vam kažem, ovaj film se prvo bavi tematikom na koju ja nisam navikao da radim. Upravo preseže ta duhovnost u celom filmu, a moje tematike su uglavnom bile političke, dnevno aktuelne, onako hladnije. Tako da, radeći ovaj film, malo sam se nekako primirio, da kažem, malo su mi se čula otvorila, malo sam, vidici su otišli u nekom drugom smeru i počeo sam prosto na određene stvari da gledam drugačijim očima. Film je doprineo prosto da mnogi stvari gledam sa nekih aspekata koje nisam ranije ni mogu da dokučim. Kad posle bura u čaši vode, jel tako, kad se slegnu, onda ostanu te trajne stvari, a njima se bavi film Vrata Srbije, Mojsinjska Sveta Gora, Marka Dabića, koji je danas bio naš gost. Hvala puno, sreće na projekciji. Hvala vam što ste pozvali. Bili su to Nada Petronijević-Čović i Marko Dabić, a da vas podsjetimo da film možete videti sutra u 17 časova na Beldogsu u sali Doma omladine.